odradili su svoje u Hrvatskoj. Napadnutoj Ukrajini trebali bi pomoći na bojišnici. Vojni helikopteri povlače se s juga na kopno, traju one posljednje tehničke pripreme prije isporuke. Ja ne vidim razloga za brigu da će nam ovo nešto faliti, da mi nećemo moći ispuniti sve one zadaće koje su nam date. Nije tajna da 14 ruskih grdosija koje donira država sve teže održava. Nije lako do dijelova i resursi su im pri kraju. Kad će vojni helikopteri biti isporučeni Ukrajini, službeno baš nitko ne potvrđuje. Prije transporta s njih će morati ukloniti i hrvatske oznake. Sve se to obavlja iza ove ograde u velikogoričkim hangarima, ali cijela operacija slanja kopnom i zrakom taji. Ne samo da štitim naše političare ili admirala ili ministra ili bilo koga. Znači radi se o osjetljivim stvarima gdje uopće ne želimo dati nikakve signale čime bi ugrozili to. I ne misli da će njihov gubitak ugroziti vojne zadaće, ali one u kojima najčešće pomažu, od gašenja požara, akcija spašavanja pa do medicinskih letova. Ne bi trebalo doći do velikih poremećaja. Međutim, da li ja mogu nešto jamčiti ili ne, znate i sami svjesni ste da su stvari kompleksne i da se ne tiču samo mene. Teret bi trebao pasti na policijska, ali leđa njihove mlađe ruske braće koji su imali problema s kvarovima i upitno je imamo li ih sada dovoljno ispravnih. Što više, i jedan manje nego prije odletio je na Kosovo, ali tek nabavljenih američkih jastrebova. Pozdrav domovini! Do sada je govorio nema mukte i pričao da to nije pametna odluka. Samo predsjednika države u ovom se slučaju ne pita mnogo. Nemam pojma, ne znam stvarno, odlučili su to dati Ukrajini, nek daju. Dakle, šta su potrebe ukrajinske vojske dobro znaju, šta su potrebe hrvatske vojske isto dobro znaju, ali im se fučka. Fučka im se. Nema sumnje da će se vrlo brzo vidjeti funkcionira li kakav je to plan B ili će netko u ratnom zrakoplovstvu imati ozbiljnog razloga za glavobolju, jer poziv u pomoć ne čeka.